Qaphelani ukubuka indwendwe kuba kusenokwenzeka ukuba ngabanye ngokwezenjalo babuke izithunywa zezulu bengazi. Bazalwane, qaphelani ukubuka indwendwe kuba kusenokwenzeka ukuba abanye ngokwezenjalo babuke izithunywa zezulu bengazi. Leli lizwi lingifikela after ngibone enye ividiyo yomnye umbhemi ecula emngcwabeni, ubonakala ngathi uligeza ugqoke budlavudlavu. Lifikela leli lizwi elithi qaphelani ukubuka indwendwe kuba kusenokwenzeka ukuba abanye ngokwenzenjalo babuke izithunywa zezulu. Leli lizwi likuvezela imfihlo efihlakele, likwembulela imfihlo elilizwi, imfihlo engaziwa. Bazalwane, ngicela niqaphele ukuba iingilosi zezulu ziyeza emhlabeni, zithunywe nguThixo zizothesta ukuthi ninjani apha emhlabeni. Emveni koko zibuye neripoti, nibe nina ningazi ukuthi niye nadibana nezithunywa zezulu. Umuntu afike phambi kobuso bakho once in your life, ungeke uphinde umbone, kanti bekufike ingilosi yezulu, wena wayitreata otherwise. Uma iingilosi zezulu zisize emhlabeni, azifike zigqoke njengezityebi, azifike zigqoke njengamakholwa, kodwa zifike zigqoke ngendlela ezi-rex, zigqoke budlavudlavu. Zenza futhi kube kubi, ngale ndlela zithesta umonde wakho ngaphakathi kwena. Yile nathi uPawulos, kulumkeleni ukubuka abantu kuba abanye babuke izithunywa zezulu bengazi. Lingichukumisile eli lizwi, abanye babuke izithunywa zezulu bengazi. You got what that word says kahle kahle bazalwane. Bazalwane, eli lizwi liyaphila. One day ndiya e-KFC, angase ngiyayithanda ke mina inyama, noba ingangena nini imali yami, but ingena ngo-7 ebusuku. Ivethi uma i-clock oba ndiseduze kwetanvet yami ndiyongena e-KFC ndithenga inyama. So ngale mini ingenile imali, ndiyahamba ndiya e-KFC ngo-7 futhi ziyapha ku-8 ke ngoku. Uma ngifika e-KFC kukhona omnye ubhuti oligeza, phofu akalogeza laa mntu uphilile, qha ngabantu bangena ndawo zakuhlala bagqoka ukuthanda kwabo ngendlela engekho right. Abantu bahlelelekile kakhulu. Lo bhuti uhleli emnyango wase-KFC kwenye edge nje phaya. Abantu bayangena bayaphuma, bayangena bayaphuma. Ndiyabona uba lo mntu ushuthi uyaziwa lapha e-KFC. Andazi phofu noba wayesaziwa, but ndibona i-attitude babemtreata ngayo yayingekho right. Naye wayese-acceptile uba vele abantu abandifuni. Ivele ichukumiseke inhliziyo yami ndimbona lo bhuti. Ndivele ndithenge inyama, ndizithengele yami inyama, ndithenge nenye inyama ecaleni, ndiyithengele yena. Ndibe sendihamba ndiyapha kuye, ndifike ndimnikeze. Lalela ngekujela, into ndayiqaphela kowam yandixhela ngaphakathi. Ngathi manje ndimnikeza lo muntu, wabulela ordinary, wathi inkosi kusikelele. Emveni koko wathandaza, wabeka u-KFC ecaleni, wathatha zonke into zakhe wazibeka ecaleni, wathandaza bazalwane, uNkulunkulu osezulwini. Wathandaza ebulela futhi, wasekhuluma ngenye language engayazi. Ngaba novuyo kodwa ngaphakathi enhliziyweni yami. Ngaba novuyo because umthandazo womuntu onjena ezulwini wamkelwa ngaphezu komuntu okholwayo. And I knew instantly that moment ukuthi ndamkela izithunywa zezulu, ndamkela iintsikelelo zasezulwini. Indawo okuyo namhlanje isenokwenzeka ukuba awukho kule ndawo okuyo ngenxa yokuba ufundile. Kusenokwenzeka ukuba awukho kule ndawo okuyo ngenxa yokuba uhlakaniphile, but kukho iintsikelelo zomuntu ezafike zasebenza empilweni yakho. Khawukhumbule uYakobi uma ezosikelela onyana bakhe, ezosikelela u-Esau, asikelele u-Isaka xa ezosikelela onyana bakhe, ezosikelela uYakobi asikelele u-Esau. Iintsikelelo ekwakufanele uba zawela ku-Esau, zawela ku-Isaka. And as a result, u-Isaka, uYakobi waba ngumuntu omkhulu kaSirayeli. Nguye lo kwathiwa waba nguSirayeli. Izithunywa zezulu zabonakala kuye, imibone yasezulwini wayibona. Bazalwane, qaphelani ukubuka indwendwe, hleze abanye ngokwezenjalo babuke izithunywa zezulu bengazi. Musa ukuthi ungumuntu okholwayo,
Ndisho umuntu oyedwa noba ngafika everyday kuwe mawukusebenza unembeza yoba uyakholwa. Lalela ngikutshele, uLothe wayekade ehleli ephumule ngaphansi komthunzi, ubona amadoda amabili ehamba ngendlela. Abantu bakwaThixo ke bazalwane banomoya engcwele, akwazi ukubona umuntu ongaqhelekanga nomuntu kaThixo. uLothe wahlangabeza la madoda, uyawacela uthi, madoda ndiyanicela, ndiyaqiniseka uhambolweni lude, kodwa ngicela nidlule endlini nami, ndinihlambe inyawo ndinenzele into yokutya nitye, nizohamba kakuhle emveni ndonikhulula. La madoda athi, noba ungasicenga uthini, kodwa singeke siye endlini yakho. Waqhubeka uLothe wawacenga adoyiseka la madoda. Lalela ke, athi maseyifikile endlini kaLothe, akuba kwenzeke konke nje, azothi la madoda, le ndawo iyakhalazelwa ezulwini, sizile ngokwethu sizozikobela okanye sizozijongela. Uyabona ngola madoda bayavela bazizithunywa zezulu, hayi ngobantu aba. Athi le ndawo iyakhalazelwa ezulwini, sizozijongela ngokwethu. Afike abona uLothe umuntu olungileyo, and then ababona abanye abantu ukuba abalunganga, kwafaka umlilo nesalfa, babhubhiswa, kwasinda umuntu owafika wasindisa abantu, nentombi zikaLothe ezafika zaphatha kakuhle aba bantu. So qaphelani ukubuka indwendwe, hlezi ngokwenze njalo abanye babuke izithunywa zezulu. Musa ukudinwa umunye umuntu. Lalela uthini Nkosi uJesu? Ithi Nkosi uJesu, lezi zinto enizenze ebantwaneni lapha emhlabeni abancinanana, anizenzanga kubona kodwa nizenze kimi. Awu, moyengcwele, ayiwanda ndenzeni mina. You do not know ukuthi ezulwini ngaleyo mini kuyothiwa wena ubusenzani komunye umuntu. Ubulungisa kukwenza ubulungisa komunye umuntu. Ukungena izulu ukwenza ubulungisa komunye umuntu. Usenokufumaniseka iNkosi uJesu ungakhange ushumayele ngayo. Usekufumaniseka iNkosi uJesu ungakhange ukhulume ngayo. Kodwa ezulwini wamkelwe ngenxa emhlabeni bukade usenza ubulungisa kwabanye abantu. iNkosi uJesu vele kwamkele. Ngenxa yokuba obulungisa ubungabenzi kumuntu, kodwa iNkosi uJesu ithathe personal ngokuthi ukwenze kuyona. Yakuzwa lo. So iNkosi uJesu ke bazalwane iyasibona futhi sibukisisile izinto zonke esizenzayo one by one. So qaphelani ke bazalwane ukubuka indwendwe, hleze ngokwenze njalo abanye babuke izithunywa zezulu bengazi. Uthi uYakobi, niyakufikelwa zindwendwe ezimbili endlini yenkonzo. Musani bangabahananisi, ngoba uyothi lo atyebileyo nimnika isitulo ahlale endaweni enhle, kodwa lo angagqokanga kahle nimbeke phansi. Uthi ke ngolukholo lwenjani lona? Ebese ithi ngibukisa imisebenzi yakho. Uthi ngibukise imisebenzi yakho engenakholo. That is, uthi ngibukisa ukholo lwakho olungenamisebenzi, mina ngibukisa ukholo lwami olunemisebenzi. Uyakuzwa lokho? So ke bazalwane, izinto zonke esizenzayo iNkosi uJesu iyazibona. Masihlakanipheni ke maKristu soyike ngokwaneleyo. You got what I do say, right? God bless you.